mimi pia nashukuru sana mheshimiwa, umekuwa baraka sana kwa sababu ya hiki kitu imetokea, hiki jambo limetokea. Niseme ukweli kabisa, wewe ni baraka sana. Wewe ndio mtu pekee ambaye kwa kweli, kwa ile kweli kutoka moyoni umesababisha kwa sehemu kubwa imekuwa hivi. Sina mengi zaidi ya kusema, lakini nasema mama yangu Mkone, Upendo Mkone, wewe ni baraka. Wewe ni lango. Naheshimu sana mafuta yako, naheshimu huduma yako sana. Katika udhaifu wote tunakuwa nao wanadamu, kutokea leo nitajilinda zaidi, nitajichunga zaidi. Yamkini kuna mahali nilikuumiza ikakaa moyoni na sijui mahali, najua au unajua, nirehemu tu, nisamehe kabisa. Na mimi yamekwisha, na Yesu pia atusamehe, kwa sababu kuna mahali tunaumiza Mungu, tunaumiza moyo wa Mungu mwenyewe. Mungu ametuamini, ametupa hii kazi kwa ajili ya kusema na watu. Kwa hiyo mahali nimekosea, tusamehe. Watu wa Mungu, turehemu tu, bado tuko wanadamu, kuna mambo tutakosea. Ila Mungu awabariki sana.